Ia, soifua maua I lau afioga lei a taua soalo savea o loo faapena ona mau atu o loo la lelei lava ia lou soifua auauna auā fo'i le logologo pui e liina o le paia ma le mamali o se o tatou atunuu faatalofa fo'i le faafogafoga tapua'i suga I faafegaiga I faatafaitaulaga I fia ia ae maise ia ao sinisina I tamā ma tinā matua ia ma le maave ese o se o tatou atunuu pele o Samoa ia fea lava le vaega o le kelope o lo e mo mai ni faasalalauga ia o le ma a porokalame vaalua lea ma le suga I le pule o le porokalama ia e ofa alofa atu ai ma le ava ma le fānoa le tele malo faafetai saunoa ma faatulima fo'i le faafofoga tapua'i ma le sila mai moa le atunuu o se nganga fifia tele ia te au eui ina tā le tala noa. Ia ma fasotai fo'i ai e o mai tala I lau tautua ma lau fo'i ngā ruenga fasosoani. I o tātou tangata le ngate le nā o le kalesia o lo e tausia. Ai maise o le ngā ruenga o lo o fasosoani ai e whaamatala upu, whaamatala le winga o le tūla fono. Ia mai se po I o tātou tangata o loo anga I atu. Ma whao ngā I a wanoa o ngā ruenga whaavaitaimi. Ai o le fasiri momo. O a mai lau sunga le li. Fo mai po lau sunga fo I le li. Whaife au ma le ainga. Ma tulanga masani o le soifuanga wha Latino. Ia, sauno ina lau a fionga sa vea whaafitai le alofa o le tua. Ia lau. Lana tausinga ia o lo faapena o na maua ai le ola ma le malos e le ngata ia te au. Ia a o le faafogafoga tapua'i ia o le tautua au na fo'i sunga I faafegaiga le paia o le kalesia mai ona I tutetele ia se o lava I ona I tuiti ia ai mai se fo'i le tulaga ia o le faipaaga ai ia ma le paia fo'i o alo ma fanau o Samoa ia le va fa le malo le ngata I totonu o le Ferretti ia federal government ia o le state government ia ma le local government a Australia ia I latou fo'i o lo fai unga ia ai fa pena fo'i so tatou atunu pele o Samoa ia o le maua o lo faafogafoga tapua'i mai luga o le tasi o ono tesi ma le tasi famo mai Samoa malo lava Lalia lava faafetai ia Reverend Wine. O se tasi lea o atina e o mawhai o na whaalautele o the expansion of our network. Ia mamalanga tua I Samoa ma test foi ma nga ia tu I lea pitanu. Amata mai o I tamatangi se yo mai I lea tua li pata atoa. Anga I mai I le whasolo mai lea tu safata. E o lava I muli whanua. Ma fale la tai ma sa matau le atunu ato fa pena fo tuile manu ai maise le tato mo tutele I sa la fai da ye nisi sa anga I o ma test mai ma fa longo mai le reception mai I o I fale a lupo ia o le ai ala sisi vaenga e o le tato nu I nganga I fo monga tasi lua ma le tolu o le mea o lo iai ia so alo ma la vea e matua manino atoa Reverend io doctor o matua matautia ai le ngata fo ila ile na ua whalau tele le nei au nanga ina ia mawhai fo I ona tau ave ai le fe au ma le ngā ruenga o le upu tau longo o le fina ngalo le tua ngā whai fe au e ulu fo le mai at the same time they are preaching the word of God here. Simultaneously, they are all being heard and listened to by different people all over Samoa. Saunoa lau sunga malo whaftai I le whalau teleina le atua o lo whale ie po le whale ie fo I o le pule la e longo po ele ina ai le paia mana malo se o tatou tunu o pe e o lo whamanatu mai le upo le atua le tusinal perfecto isa ia lima skulfa al fai pelua fa mai a whalau tele lo whale ie ia ma le tulanga ia whalo pui o me nofo ai
ia ma whapena o na whaumi au mai ia naua e amata mea i le whaumi no mai a wa fo i le fonga tāpuai ma le longolongo pueli ina o le paiaman mali o su tātua tunu i sa mo malo i lawa fionga ma le pulenga foi o le tātua wala leo ia ina ana vatau tāua Ngalo. ia o lo whapena o na fisoswani e mo su tātua tunu Awa sisi le fula le sifa i upu na so oi. Au ma fa la tele lo fa le ie ma fa umi au mai ma fe mai ma ia fa ma tala o lima ma fo fola atu i tangata. Awane ua fa pene i o moto. Ma fa awa a fa pena. Ia tusa ua fa ma fola o lima. Ia lo fa atu tangata. e taula o na lofangia foi le o nanga la o fionga o longo fa pena na longo pueli i ma vatu ai fautuanga de lei pa ia man mamalu o se tato watu wa ya ma na yele le saunoanga la sunga le tulanga le fa ma follow lango le apopo inga la apostolo Paulo le kalisia i cornito ina i fa pena ona ave ma le loto fia ma le loto sauloto ma dia le ia wa o le mele na tupu me avea awa o le tatu watu ua masani le mele na o le alofa ma le alofa tu la pe titi pe tele e fa so lava o voi i me voi tatu te e atu ai ma popole le ma fa o lata mai le fa la velave ai le o va ai atua i se fu o se me maua e ave i fala vela ya ona o ye le upure mas no for frustration and depression sila ya iso al la sunga le fa fenga i le fa tu i le tu e o tu la so la fa ye le fala vela o maua me fa ye le me amen it is se le natala tatala do i lo si o manga your social environment le taimi le nei le ngato le kalesia ai whapena foi isi ngā luenga matiu te tau ave whafo atu le kalesia. The social norm in terms of your relationships ma tangata ia lo e wheso soani ai ani whita uri mani lu I tau o lo tula I mai le taimi ma le taimi o tātou tangata. Pataimo le whafsiri lau fionga sa vea e tā ua tele ia te aole nei pulkalama. Ona o lo tatanunga le na o use whaife au o lo to tele au na ale tua ma e kalesia o lo whapena ona o la tau langona ina whaatasi. Le tūlanga o le tau mawhai ina I so swani I se o tātou atunu ai maise lama. I alo mawhanau o Samoa lo o au tu waa mai I nei I ngā luenga whawai taimi. Pei o le mātou lea misiona o lo whapena o na mātou ngā lulue whaatasi ai ma au sina o le kālesia I sunga I whawhiangainga mai I lātou. O na o lewa talanoina le tūlanga o sisomanga I tūlanga tono le kālesia. Ia o le mātou lava lea ana vatau I te tolu masina o le o atu e whainga luenga whamisiona. Ia apa atu ina I alo mawhanau ai mese ala pe a whapea. Sulu fai mai nisi o I lātou. Almost every weekend we have few of those sons and daughters who come all the way and they catch a train 3-4 hours away from where we are. It's such an amazing journey, but also a very concerning thing in my way, because ole safety o lātou. Ia ma le tulanga lea o le tuli mamao mai o se kālesia e malamalama I le ngangana e mawhai o na fisosoani I tulanga o mana onga ese peila o na ile vaenga no na lua o sautari atu I lau saunoanga. O fisosoani ia po social norms la ia o lofa pena o na ngā lulue whaipaanga ia ma le state government a Vitolia. Mo le silifia la tau ia I pa ia man mamalu o Samoa ma o se porkalame fo I o lo au maia ele government the state government a Vitolia e whaatau teia le tātou e kalisia polo whaatau wa le tulanga le ta o le work development program
Ma dila. Ua a mai le whatutuanga, so they made me as a trustee director I lalo po kalama lea whaatasi e manisi ia o au sinsina o le kalesia o so se tu ainga fine so se sala lava I te tono vitolia ai meise lava I tulanga o le tango fia o ta vale ia ma le tulanga fulele o le maua o speed cameras ua faila ele fainga malo a Vitoria le por kalama le e tau mawhai whamama a venga I mo nai o tātou tangata ia po tangata o lo alalam papa o I tono Vitoria o le whainga lalo por kalama a mawala o sala pule oipe mai le vao le selau tala ngai selau whawhetala po le over to 40 e paula vale tulanga tā ua o le ausia o aia po vaenga the criteria ia ausia ta yala e ono lo whapena ona au mai lalo le o le porkalama ia ai ele whapela ia ausia uma le ono lea ia maua lava se vaenga o vaenga te tasi e pe nao se tasi fo I mai le ono o criteria ia e te tau o nanga wa ai ona au maila I o lau sala e mai tu wai lalo po kalami ia nei sauna ia e fai ia ngadwenga fo ia fa community ia ele ngati tone le kalisi ai fa ngala I tu la o lo ngalue ai e fa aliliu le tupe ona ave ese mai le tono lana sala se ia pay off lana sala o se fa mama avenga tele ma o se tasine o mata upu sa fa pena ona umalanga to I Samoa ma o talanoa ia I le fionga I le minsta I na foi vai tau ia lautum ia peita iane ia ele I tāua tele ia I lātou ia o lo o whapena ona whaorioli ia mau foi se avanua I le fionga le pāle mia le fionga le lauli le mali e toa ia ona eilo tautonunga o le tele I o le tāua o le porkalame ne lau fionga salvea momua o nei atu nu pe ona e silafia ma silafia foi ni so I lātou o lo iei tono matanga luenga le malo mawaloni au sala ai le tutongia a fia lau talosanga I tulanga o ni pepa no fomau o ni pepa foi e malanga awa foi o la ia sala I lunga le state government e tauna pei mua e tele lava la asu e tulunga o masini fauna po neia ale matanga luenga ia o lo taatia mai esa o vaenga I lo tanunga o ni vaenga whatau va ai ole a le te talaina I le tulanga o lato visa ia po lato talosanga fo I visa mano fo mau masitiseni ia ma afia ia lato laisene ia sila fifo I neia tunu a le usu ia e tauna whaunga ia lo sa po davale usu ai ia ai le nei sala fatau vaka ia po ia camera fines ia ai ole a fia I le numana I le anga I luma e pe o se vainga mo mua le mal vainga luo se tali atu lau fionga savea malo whaftai tā ua tele le ngalo e whaia e so ne I le ngata il wha a venga I le tangata ai mai se o tātou tangata le usi ustai ma le tau sisi le tula fono awa o tonu foi o le vaenga au tū lava o le saunga le mu ma ia wha ma pēr lo wingoa mai I soli ngā tula fono ma wha maunga awa o le taimi o ni me mana mia po o ni applications e whai e tilo le mele o le character reference yes Male wingo le multanga te loai. These people are not law abiding and they don't care about the law. Le ngata fo le na, whatever na fai le sala. Ai le ano lava e fai se arrangement e te tau ono tongi le sala au lai mai le yo o le teimi, the seriousness o le mataupu. E ui ana confiscate ai, ia pe ave fa malosi se mea totino po se tavale po se mea pena. Yeah. Tolo. E moni whamau ni lau sau nao pei o nisi nao lui tau o tele o mautino ma o loo sa ili a tili ma tilo matai ai po o le tūlanga o le tupo vaenga ia o le malamalama po le tūlanga o le fia malamalama ia ma le lona lua o loo whapena lava o na watulunga o penga te whailangi le nei feso soani
e te tala I alo ma whanau o se o tātua tunu pa ia o Samoa, ia ele ngata I Samoa, ai so o stangata nuu lava o lo whapenau na lalam papa au inei Vitoria. Ele tuli foila, whapia se ilonga e te nofo mau, pe se ilona e te sitiseni. So long as o le e te alala inei Vitoria, wa maua lau sala inei le stete o Vitoria, pau lava le tulanga iei o le au mai o le pepo le sala, malana lai sene, ia ma le whaupunga I le tulanga o lo mana o mi elf so sani ina ia ausia, vaenga I ono ia o aia inga, e te tau ona iai. Ia e tele lava ina au mai, ia in most of the applications e au mai, e fits lava le lalo tulanga fo le financial hardship, wale lava le tupe te tongi ai, ia le tulanga o ni whasosoa fo ia po ni sala o maua. Ma o le nei ava noa lau fionga sa vea, I'm very passionate e whainoa ni pa ia man mamanu se o tātou tunu o lo pa au I le Steto Vitoria. Awa te muswe e te sawe a mai lau sala. O lo iei fo iei inga o le Privacy Act e pa pui ai tulanga whamatalanga tau ia te oi. Ele mwhai fo lau na whai loa tu lo suafa e fia leo whai o lau sala. But in generalize, ia po tulanga fo leo le whai loa ina o le polukalama. Ia nisi fo lele ova man se lau wafe, ia tulanga o sala o lo iai. Ia ai o lo whapena, ia onisi, na leo mai ai le polukalame le po le fontatalo. Ia walanga e whaamalusia lava ni vare malo, ia le involve tulanga o community initiatives. Ia mo le tulanga fo o le na nofu whealofani, ia ma le safety pe ona e ta ua, saunga le mu, ia o le vaai e lesi tua oi, o lesi tua oi. Malo, whawhataitele a swalo wa leo te tau tuli loa o whawhita uli e o atu I nā tutupu ai. Would you think that the root cause of all this started and should be fixed from Samoa before these people leave Samoa? Ina ia isa o onga fole le fa seminai fa ia Samoa. Ina ia pre-war nai ia pole awareness et tau le fa o mo fa pes vai. E se le tunu le la auto wo. O te lofo e lai fa I fautuanga yo. Ai o lo tangata wo mai ia. Wa sui le si o manga wo ia. Wa fa ia le loto le tangata ia. Ngalo ato ma fautuanga na fa yo. O mai lo solil tu la fono. Ile atunu ese ma ele o le utau nu ia. Sau na ina lau fionga sa vele tulanga lea. E ta ua tele, ma I lauwa ai whai au ia po tangata nuu fo I sitseni tonu o le neia tunu. E le tasi se pito o lo whapena ona a ia mai ai le porkalama. Mo mua e sa o lau sau noanga o se mtawhai oi e te tau ona toe vavane ifo te tonu Samoa. Ia le tulanga leo ni semina, ia ma le whamalamalamaina o le tāua, o le tausisia o le tulafono. Peita iane, I la umai tau wa whaisina leva o na ngalue foi ia I le mātai tuina o tulanga o le pokalame ngā ruenga whawaitai ni. Ia mai sewa o ma le tōts futausanga o inei foi inei atu nu. O la umai tau iai, a whai se pokalame Samoa, e o mai nei. Ma quale ai ase support o ia inei. A fai foi ia ase support it's only a very limited support. So o le whateita inga a nei sa iei foi nisi o alo ma whanau e whai tu la le mamau o le no fuanga po le apitanga o lo alalai. Ai na o mai mamau lava ele ngata momua o le fia o mai mafuta mai I le kalisia male lotu lona lua ia o se mtau pafapia ua whaunga e se tasi le tāwale tu lo wa le whafungfunganga ona aruna I wa ave I sisi mea wapia wa mupo wa susunu ai ia ai a whati ai le ana le tāwale wa le mawhai o nānu le ngā ruenga wa fia ia tūlanga o tautupe maua I le vai aso ia o lo o whaisi o na tō lua tapu ai maisi o na tō lua ma se ana whanau tō sfunman lua I Samoa ia o lo whapena o na a fia ia leo o tia o langona
ia mamanatu ele tasila le tu fo le o tilonga ia psychological impact, anxiety, depression, ia matulanga fo ie mate tuina e sunga i lima tamai tai fo mai tasia vaenga e ono o ia ile afianga ia o le leva ai le 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 welfare ma le pastoral care. In my humble view ele whapea o te tuai i tulanga fo i o Porkalama. My humble view, there is still a lack of welfare and pastoral care for our sons and daughters when they arrive in the receiving country. Pela o New Zealand ma Australia nei o te mai tau atu na te whelolo mai o tau ina New Zealand ma tau ai nei ia o whanoa lava ona o lo tele wa lela ato tau sanga tele te latu i Samoa ono le tele o whamasinonga ua whaatetele ina le tele o whamasinonga ia e mafua mai inisi o alo ma whanau malanga mai ai ila ule mai tau lava maleava ma le whaaloalo au whafongfongo tapu ai te titili fictu se fulu pasenio nei whamasinonga e pi e tuwa i eina i tātou alo ma whanau me ka o misdisclosure o le tele o tūlanga whapena i lauwa ai ei. And in my humble view, it's corrupted. The system is very corrupted. O la ula na matawhai oi. E le ngate na o tilo le tūlanga whaleanganga o le langona o le atali i pole awhine wa awhia. Ai o te tilo fo i process. Ia matulanga o taiala. It's tonu o whamasinonga mai le to atau nuuai o le tarasanga i o i lima o leo pasi leo i o le Office of Prosecutors, then Office of Prosecutors to the court. O i la o te matua i o ngā ioia ia ina ia tau mawhai e fo ia i tua i aile i o i lima o whamasinonga ia semta aupu. O laita te au tilo atu, there are a lot of misdisclosure i kongo ni ta aupu. E sile whamatalanga o lo avatu e le alo Samoa ona o le lack o le ngana i ngilisi ia ai tusi lalo e nisi o latou o lo o latou whatau taia e se foilo na whaali wina o lo whaaleo ai na avatu la iei o ia o matua sipa i o le tulanga ia o le mafuanga o se whawhita uli o la ulia mai taula o fionga la vea Savia? Yeah, malo whaftai Reverend Wale o le maita watu mantu o le tula fono. O mea umalawa records lewa iei o ma wha maunga le iei leo. E ta tau no o mai ili mo le defense. Yes. Foreclosure has to be handed over to ina ia matua maramrama o ma prosecutors a mese le defense. I wha matalanga o mori mau o a uma mea o le alo te ane le mea. Alo na winga, le ala taua. O foreclosure zia ele mo e tau ia whamatalanga ia mai leo. E mo whai ono tau whina wina. O lona winga foi lai la mai tau watu nei Reverend Dr. Soalo. O lona winga o e foi lai le te whina wina le mata upu leo le diversion instead of paying a huge fine or even a custodial sentence. Yes. Ai o e whai le community work. Yes. E tipena vai lungo tulanga o ni molianga. Ia po charges ia wa uma o na whaatatia mai e le ofisa o leo ia po le officer of prosecutors. Au maila tulanga o molianga e taatia atu lunga o le fua whaatatau o le balance of probability. Ia Ava aia tu foi lele I lungo le fua whaatatau lea whale tula fono e taatia I lungo o se tulanga o se diversion. Ia ona tamwhaina ia e so alau pule mo mua I whafo ma prosecutors. Wafoi, o mo le sile fia pa ia man mamalu se o tatu o tunu, o nei meo whamasino, e whaia kwa I whafo I le unga, almost 100% of the time, e whaia kwa I whafo I le vā, ia o le o lo complain, ia ma le tulanga o le tangata fo le o le response, ia ma le officer o le prosecutors. Avatula, most of the time, judges would rely heavily onto the submissions from both the complaints and the response. Afapela o le response o le tua I ma le officer of prosecutors.
e taua ona mai o le lei ia le tulanga o le lauliliuina o morianga i tua mo le whāteitainga e se tasi o keisa nisi o whanau o le atunu e tō whālatou ia na whapena ona maua i lunga o CCTV fo i lele i le pamuina o le pensini o le tāwali ia walatu le siali ia wa whaolima ia wa ngaoi le ato ngaoi telefoni to ngaoi ma le tāwali lala na maua umo i lunga o CCTV what was not there ele o mawhai o na whaamaonia ele o leo Fōlinga o le tangata le na maua mai lunga o CCTV o le tangata sa o le tula i luma peila o lau whinau na iai le na aveanga i o i prosecutors e mawhai o na tusilo wa au mawhapea mai ia a whaiteinga o Sione o Sione le o fulan mea mata o ia tonu le i ia e whewhewhe fo i leo lato te so na whai se tali whapea ia wa fo i la le a whai fo i se ia wa expose fo i lato e le o whaamauninga o mai sa ai e te taua o na lui ina i lo lea te tanunga Malo, ese le tau o le whaangai na fo o le common sense mai se factual events actual evidence fo i mea e tau i lau tau whinaunga fo i ma prosecutors i tua aere i o le mta upulu mo whamsino wa e whaalangolango mai le whamsino le recommendation mo submissions i o file le teimi nei e le ngata i na whaasau i nai le teimi o le whamsinonga and also the resources e alu i nei mea o le umi o na whinaunga ia mai wale teimi o le whamsino e whawhetai le nā ngā luenga oa e whaia not only the pastoral care for our people sons and daughters of Samoa o le ua tu la fwa i atu i nā Eles, o wala mea tonu ale na lai o a whea ma, o vea o le whailau tusi o le whono whautua sa mo i nei. Le o whawhonga mai o sui nei to whinga a olo o iai pea i tono le, o le whono lea. Ina i a mawhai o na maua se so tanga o le whono whautua sa moa. Le ofisa o le konsula, ma le ofisa o i latou o lea latou te handlinga i o meo tangata whainga luenga whawai taimi. Ina ia vea le fono. O iai tangata mātua retire e pei o ni mātua i tangata nei. E mwhai o nā siasi i meo lo iai o tātou tangata whai ngā luenga. I lea pito nuu ma lea whātoanga. E loai, o lea iai se tino Samoa. It's sort of a home away from home. Mātua nei o leo oi nei. E lafo mai iai i le whātutuanga e atu e whai le whautuanga ma le mele e te whaatino ina nei Reverend ese le tā ua tele o lea vaenga. Mai o te tonu foi. O le a wha waupe, a wha whela na funda. I o le tau ofisa ma le tau trust lea Reverend. Ia, whaftai, o le tele lavo taimi tuititi iwa se 40% o le taimi e whaifua la ngā luenga o no le tulanga o le whaife au ia i nei le kālesia e whaifua lava la le to tele nisi o paia man mano le atinu e sur whai mai paua leo lau tala e whai ai sau e avelo vola mo Yesu pe ai lata mai i le mea o loo iai le ngā luenga le tua ale ai va ai se fata faita ulanga e lata ane ia e te anu i te lotu ai o nei ta ua tele i loo tai tonunga le ngā luenga sunga i whawhia ngainga wharitua malpa ia o le kālesia e o loo tai tonunga o te loa po le valu se fulu i le valu sulima o cases ia le ngā lulu e whaatasi ei po o lango i sunga i whawhia ngainga ia e ule lei awa o le tulanga le lei o lo whapena o na tuli loa pe sunga whawhenga inga man pa i o le kālesia ia lea nganga ina ia whaawawa ile le lei ia wa onis na ana le lei a nei mau atu le fisosoani toi ofo i toi whaifusuanga vai a sofo Ia, sao le lei sunga le e la e a mai le mentality foi le vapea o Samoa ia e mawhai ana latu wha mole e mawhai ona e wha mole nei ai te tū al wha masinonga
e fai fo ia le fai unga le fa masino I lo fai pui po lo wale fai le community service Yeah. e talia fai Australia fa mole ele la mole ele mata upu ia wa fia ile Na diela. O ma fo lo fai ate o wale to tele o lo ia la tu te fai ele tu la fono o lo la tu wanga le lei la tu te fatino ai ia le tu la I moni mata upu fa penei pe on e malama terminologies of the legal fraternity. Yes. O meu pro Yes. bonus, a fai meu pro bonus. E fai fua. Ai fai la Yes. ono le anga le lei ia e me se foi e tangata la tu te fundinga ia nisio cases. A leo te vavai atu. E te le tele le ngā luenga o lo e fatino. Ai tauila. A manuia lo case au e alu le lotu ma. Wa se sila la Reverend ele matau pulo tu lai mai. O le fomia la le ena whaatu lai mai nei le fionga le li pale mia le sunga lauri le mali e toa. E le mawhai, e le malo ona toi whaia to tasi na o ia se mata upu po o se tulanga mo le lumana I mātina. O le e kale sia e whaalango lango iai. O tangata lau tele, ia pole pule mamalu a li mi whai pule, ai maise le ngā lue whaatasi o le tafutolu le o le malo e kale sia pulenga mamalu ali mi fai pule ma tangata lau tele. A leo wawai atu, o le wha ngā mai e lau sunga, le a fo I formula e tā ua I tele, le pito la au o le kale sia. Sau no ina la o fionga, o matua I u whamau nia la vai a uia. Langa ele na o se tasi si tau sanga pe 5 tau sanga pe 10 tau sanga. O le au ova male luos ful tau sanga o tau tua I pa ia man mamalu o se o tato tunu. A tu mai lai lunga o tulanga o ngasi a mano po tulanga o lutau. I le pokalame o ngaruenga whawai taimi. O lau lava le tua lalu male awa tele. Ia matua whamai o le tulanga o le iai o le welfare ma le pastoral care e whaunga atuai ia le pa ia o le au whai ngā luenga ia I lātou o e fia wai e fia awai wa langa I le o whai fia au mafo I e manana o e awai tono le pokalama ia ai o ai ia ni sunga I whawhia ngai ngā pe o lo whatau waa o lo nau ona o le alofa I alo ma whanau ia ona whai pa angalea ma tatou official vai fafo ia po si ale o si o le au mai o te loa a tato lima fa tasi ona mama le o se avenga o le sit vaenga foi ele o si le fia le pa ia man mama le o se o tato tunu official swani o telefiso swani ma fai ona maua pe la tu langa le work cover ia to lua ni si o alo ma fa na la vevea ia vatu fo ia ma le lota utala ia to titi ia ono le ma le alu to tonu le naifi ia ono tulanga o fainga wenga o lo fa pena na tawa afia ile io le wawo le lima ia na tamu faila ia nga I o ia inisi foi lato o le mene ia sila fia si o tato tunu ele o fainga wenga uma mana na o apalai le work cover e matua tu vai lua le whaiwhainga ruenga nei e avoid le work cover langa increase ai mo meu premium yes. e tu tongi la to ia ai o le tu lava le o te tu li loa pe a oni na tupu mai se whala la whapia na whai se incident report o lo o iaita I ala o tu la fono I lalo o le soifua malo loinga e te tawa o na mulimulita ia a whai o te whisilingia le tulanga le aile I whaia ia o na o whamanosia la ia I lunga o teimi e whaatu mai peponga ruenga le work cover ma li poti ia ele I whaia se incident report walanga o le incident report e te tawa na mai ave e whaamatala ile teimi na tupu e whalablave o whea o le vaenga o le ngā ruenga o le a o aina ia I le vaenga I le teimi na tupu e whalablave mo le tawa le vaenga le ala o fiong savia ona ele la iti tupe to tongi Australia pe a fia le soifua o tangata I nei ia pe na le au lava ia po se fese vai ngortino ele lalo me o se la wafe le tele o tupe maua ele fa piala o le tupe ai o le soifua o le alo po le tabali foi o le tatu o tunu o lo malanga mai awalanga ele ngata I e uma nei tel manu ale tulo
Ia. ai o tu le silima tausanga toe alingalinga maile ia O ia, fale tonu waila ia after ia na afiali o lona tamau ainga ia matulanga o le whaongaina o lona soifua mo le maua peo tupe tausi ia te tolua mainga. o le ala se talitununga o lau sunga i le whaiwhe aupo o le li fo mai fo oi. O le mea le te tauna whiutanga i mai e le tātou mālo mai la tōlo wa aia tangata whaingaluenga ma le vā ma whale whaingaluenga ia o atu nei au mai ia tangata whaingaluenga. Should there be a package including the insurance to cover these people? So no ina o fionga the ilo tanunga malawa vai there's already an insurance. However, the insurance doesn't cover them because, as you know, insurance actually have, specific coverage. It's a total package. It's SEAE. What's sad to know is that when they come here, a compulsory insurance le visa al immigration Australia. But sadly, like family doctors. Ia e whai mai tau tongi se lau lua fulu, se lau anu sfule vai le fōma. E watu e le pepa fo ile le pole kāde o lako insu, e whai mai e le kawangai lalo le vaenga le lono lua. Olo o wha wau na tipi pea se vaenga mai le sfulu lima nga i le tolu sfulu lima, le fast food tālai vai aso. Ai wha aupu wha pea, o le insua. Ia pita yani avatuna yalo mo fa na fo ilele tulo wa mana o mia se tautonga ai fa mele me fa ina fa se tautonga ona e todos fu wafe pe fast food wafe e tawona totongi la mafuanga na ya na no tango wia nga ile we cover i tulanga langa cover inalo o le tula fono tulanga o puipuinga o saunga le mu health and safety regulations so no ina la usunga pe te tau ona whai. O lau te loa, lau uma ona whai. Peita iani, ele i toi wā iri lia pe toi ilo ina. Le tulanga le pe ona, lau whalongolongo atu le pokalame le fionga le pālemia. Sa ono manino i lava le fionga le pālemia le tulanga lea. Ele o mautu ta iala o lo iai. There is, my understanding, there is a signed MOU, Memorandum of Understanding, between our government and also, the government of Australia. What I also found out, apparently, I haven't got any evidence, but it was given to me. The information was actually, given to me at one of the meetings. The government of Australia has allocated about $11 million for the welfare of the Porkalami. And sadly, those people that were entrusted with the contract never pass it down. So, sa oile sa unuanga le fionga le palemia, olo o koso ama le maso, le kulanga o le kaumawhai o ngai au aunga le atua, o alo mawhanau o le atunu o lo alalam papa au ine atunu e fan mai o lato utanga ia le tulanga of Soswani mo alo mawhanau o le atunu. And my only humble request ma le whaaloa tele lava ia o le toi au mai e la fionga le palemia le tulanga o la feso tainga ma le fionga le palemia Australia le tulanga la matio soifua o alo mawhanau o le atunu. There was a documentary just recently, and I circulated on some of the group page, that Australia is making about almost 90% of revenue out of our seasonal workers from the Pacific. And we are getting almost nothing. So, o lo wala langona to tasinawa o maleava tele. E te tau lava o na toa ilo le tūlanga o whainga paanga, the bilateral agreement. Let's review the Memorandum of Understanding. Mai se lava le tūlanga lea, ele ngata i lato insua. O tūlanga ia le sivaenga lea tā ua te le savea.
ole au mai ona ia no mo whanau whai mai wa umana saini le kontalaki. Yeah. But there are bylines on the contract to say that the employer has the right to change, Yeah. the hourly rate or the conditions of that employment. Ole whano nuanga la, e to fitu ni alo isfuru lima alo Samoa na sulfai mai I New South Wales. O maile ia o I pe fai tu lale mamau ia na o iai na le tasi lua so na whaafainga duenga I le employer ai fai le employer e o ese manifale ia wale ese ngā duenga e to a valu I lato na mawhai o na apa tu e ili tato ngā duenga whaamisi ona ma au mai nei e valu masina o tausia le kālesia. Pa ia man mamalo le kalisia nei nei anu whanau ina wa lava o lato la le unga lato visa na o le fesili ana le ai nei ngā nuenga whaamisiona ma le alofa o le pa ia man mamalo so tato tunua mese sunga I whawhenga mai kalisia o whea la suru whai nei anu whanau e fia nisi tino o titulou o le awa penao na avatu o pelenga a inga o tapua I mai ta mao tina taito lua ma whanau ai ele o iaise ila uva ai atu lau fiong sabe ele o iaise fo la ta mai o le whawhita auli le taimi nei malo whawhita ko wa au tolu o lai mai moa ma sila mai ia le fiong le li palemia I le ta whasoa lea ua Fatino le asole nei ma le mai mo mai le tunu because this is live all around the country and the world. No ye sa mo le vaso no se ma va tunei. O se tasi no fa tolo newspaper. O le headline mo mua le na tau ye la utilo. Labor mobility benefit imbalance exists in Australia and New Zealand. That's exactly the one that I was referring to. Yes. Lea wa sau no tonu lavala iai. Lea la, wata o nei I le ano fale o le mele le leo na tapena. Lea o mana saini le memorandum of understanding, saini kon kalatia ta maiti, ai whaafewhea ona iai se clause whapena e pule le company accredited employers e mawhaina la tu suia se vaenga o le konkalate lea. Lea la tu lai mai ai, e fōringa mai. These accredited employers are trying to avoid responsibility and accountability I le lato insurance e tawana kawa I tamaiti nei, ia matangata whainga alwenga nei, o lono inga. E taula le matai tu e le fionga le li parimia. Lato ia ngā lulue I ngā luenga whaavaitemi. Ma māli li ienga I whai matangata I ona ia ngā luenga I whawhama company e tauna whai whalei. Oka. Ana wa sa no sa ole wa sila mai. Mobility. Til le leia iai. Le imbalance na iai. E sili atu le telo benefiti e mau New Zealand Australia. I o tātou tangata whai ngā luenga. Nai lo le mele. On mo peanuts le tau ai atu iai tātou. Watu le whawhonga ale tunu. I did a research. I put together a group of intelligence, and there were about 4 of us. So we did a research just to see where things are. What we found out was that majority of the seasonal workers, they come to Australia, they don't understand the legality and the processes that Australia has already embedded to its own people. There's a challenge in the as you know, I'm a Ngāti qualified Samoan interpreter. That's mainly utilized in the magistrate court, county court, and the Supreme Court. Tasilario vaenga olo mapenao na te lea ile lapi. Ile tau nu ume o tātou alo mawhanau inei, ele malama ile tele processes o vaenga ia mawhai ai ele tula fono a Australia o na fisosoani mo lātou o lesi tūlanga o lau te mai tauina o le whaali liu se ina e nisi o employer for their own benefit o vaenga o le tula fono. Ia ka koula Samoa at whaiaku a le pule ia pe whaiaku ka fwoi le kau pang mali ingilisi. O le mea lava ngai kaunga iai ia
back off lo. O mai la sim tau pita, I will never back out until I have the best, Outcome. ilalo le te inga, ale tu la fono, ina ia resolve ai, o nga o lo lava no ta inga, I want to tupu. Nā lia lava. Fai wa tupu I le alo. Awani to tupu inisi alo mafana wale atunu. Ona o aile pa u yele ulu la au. O ma tau lava le nei le nei atunu. Ia o lo fa pena. Ona a apatu nei o tatou walo mafana. Ia a tupu mai le fa lave. Say for example po na nei I le funtasi le po. Ele ai masesi lavo le matanga luenga available. Ai avili mai fai fea. Ngarvili e kwai ki a kongo ko vai nta vale se lua e onti a kono I le mele tau mai I va ai po lale mena va ai po saunga le buna I whanau au mai pe ama whai one au mai I o tulanga whapea o le se senga le nao au onanga Talo fai ba lo va tai al vini mai la le fa mai vai ta vale lua le o ko ki Apollo. ia ele ngā maselaina le tūlanga o nui tau fo I e whapena ona whaitio ai nisi fo I o pa ia mamalo le atunu ai o le tūlanga lava e whataua lava e lo whatawa o le tūla fono ia lima teitaina ni ngai oi ngai lunga o le tūla fono ina ia aone toi whasangsanga mai le matatau ia ta italea le wo masani mai loa le tūla fono tono le nei atunu o le si vaenga na le frustrate ina ia lo mawhanau ia mapi tua ina inisi fo I o pa ia mamalo so tatu atunu o nei le o malama I processes for mo fatita inga pe o departure super ia teimi nei ona to tele lau vaenga fo ia o tau mo whainga oi ia super isi ia o lau wha por kalameina mai ele ofisa o le super whapea o lo tu skolau lia e u whapea lo tu skolau o na puela I o lo o fofonga ia tutusa le ata le I tu skolau ia ma o fofonga ia tu watu I o le avoiding o tele sa vea le tūlanga o le tau mawhai o lesi o le ngā oi ia ele ngata I super departure wa sili fia la fiong sa vea I le taimi nei I le tala vatau pea ma le luas fitu piliona le au whainga o tupe le loa unaccounted super mai te tonu luas fitu piliona lea e pea ma le la talata le tasi le pasene o tangata Pasifika I tulanga ia na tasi pasene it's a lot of money ia le ala tasi pasene o lo ia I te tonu ia ma le doctor le ata tau Samoa ia silifia la tasile nei vaenga o lo o te mana o tua lalo ai ia pe ava pe o le fa fonga mai la tau e fai unga le kako MOU facilitele ale nei e pe fuai lo ia Samoa o le ana fai mai au mai o tatou wanu mo fa nau e mai ngā lulue Paftai pe a fai o lana tipi pe fa ai titia le taxi fulim pasene pe tai e le o fale fai ngā luenga uma o lato pasia se fulim pasene lea pa tu sai pe silipi ia tau ia evidence o pe silipi na e le o pasia uma la le fulim pasene lea e te tau ai lalo le ia te tau o le tula fono tulanga o la fonga I tonu Australia ona toe anga va ai tatou wan mafana e toe au mai refund o la tu taxi na te tongi ona memo mua o Australia le mana watu vaenga lona lua o leo wa au mai ia a tatou tangata whai ngā luenga e atina ina le tatou atunu e ati ia enta mau ainga o Australia tau talala mo Australia la tui o le vaenga lona tonu o lo o whapenga o ngā exploit I tatou matua a ngā ioi le tino ngā ioi ia e whapena o ngā awhia fo le soifua ngā iluma e umala abatu I o peo tau matatupa na i tatou resources o lo oma ona o le whaati ina le whaati ina ia o nisi target e tau nu mai na 5 se lau le aso lau o le afe vab se lau le aso e se vai mai ona ya le leilinga nui al Samoa o nisi nei o vaenga e le o whamalie ina lava e tau ona ili tono le MOU Memorandum of Understanding there how far is this going to be and how how long is it still going to exist
ai o lo polonga lava na ia lo mawhanau. Ia, o le pela o le si ta aua le o lo whailoa tulanga lea. Ia, a whapene la o le whātau sanga le na sa wai tangata ngā lue. Di pena i lunga o le nianga overtime manona malana rate sa ai. Yeah, you can estimate anything between $10,000 to $20,000. Lawa ye to no lau super. O le tupelea. Yeah, it's tawana inside oilea. Me ta o le temporary resident. It tawana to evatu e pa to fo Samoa. Langa lesa e fayenga wenga le leimo Australia. Ono le fafita o le aging population le Australia. Peta yani. E o le temi la fayeti pa to super na yalum fana. So le ai ko kipi fo ile malo. Ai leska mai kipi ya. Olona winga la soal. E wa tawa tele le tatal doanga nei yo wai. Lai whaafonga mai. O mea umana e whaia a government to government. Le sila mai le mata upu lea wā o le ngā luenga whaavaitemi. O le wa ngā lulue. O le isi mālo mai o sa mata upu nei sa tau ona lo tea i le wā o le tātou palami. A le umangaia. We have raised the concern and this issue. Perhaps our Prime Minister might be able, because o le min start ton wa lena tau nuu i Samoa. The Honourable Penny Wong. Yes. She is the Minister of Foreign Affairs. Handling al matuanga mta upa whapene. Yes, o le mato minister na o le vai fafu. O le, mo le silfia na vela o fionga ma fafunfunga al sio tatu o tunu. Ele o mea uma monio lo o tutupu to tonu Australia. O lo o le fionga le pale mia. Moni. O le atunga lunga le nao lo u fatauwa. O le telo isi mea pe e fallinga mai. Ele tutua ai pe fallinga mai na ona vali o nei vaenga fu lele ina ia matango fie na tu o lo totongi nei atu nu au matoni le tangi lima le o nanga mafsoswani mai to tono le loto mo na yalo mafana o le atu nu ia o ngei lava fa ka nga lava fa pene ma to o la uia tatalo ile tua ia maua so tātou leo I whafui nei. Ia avatu wai, ia whaamau ninga. Ai maise o tūlanga o lu tau o lo fia ngai mangana ialo ma whanau. Ia awani to e vātua nisi ni puta oti. Langa I te tau lava ona papu I puia ia lu tau I olo o fia ngai mangana. E te lei o nisi vaenga la o fia ngasapea. Ia e ono I manu lo I le tātaimi. Ia, whaftai awai le ngata la I officer o Trade Commissioners. Whapena foi I officer o Ampasa, ma tātou konsula, ma komisina, hai komisi I atulu I whafu. A o le whasiringia foi la, o le officer o mata upu tau le vai whafu, the Foreign Affairs a tātou I Samoa. Po ala tō mea I whai. A o ai ria e whasanga I mata upu nei. E te tau ai ona concern e winga I le tāu o le maupopo o konkalate. Ona o le safety o tātou tangata o mai whawhele ngata I le saunga le mu. Ia ai mai se fo I meo tupe maua I teimi e tutongi ai o manu anga e mawhai o le whai ai I o meo lato insurance and word cover. So, I hope the Prime Minister is listening and watching, because I know he always does. E ai matilutilo. Awa, o se pale mia e a nganga tele e baba ai I whawhita uli ma mene, ma sa ili ai solutions o mta upu e tala noi ai. Sila soal. Au te matua mamuli atu le nganga whaftai. Mana I pēr na whaingo, le tāpolo karami, o le tala noa ngā soalo ma soalo. O le whasoa soalo ma soalo. Ai, o te mamuli atu le nganga whaftai, mātou te talo foi. Awa, mos whate ta inga le mta upu lantu lai mai nei le maali liu ai o I latou ngā luenga whaavai teimi tulou ia le langi ia I latou māleu. Oi na tua iai, na tua mai le ofisa o le konsula. Ia te au nei ma le fionga le te fono, ma le fono fau tua Samoa. E ta lai ma talo le atunu e afio mai, e whai le memorial service ma tūlanga o ma whapena. Ma tā pena ai ia le sāfo lau, e malanga I Samoa. So the pastoral care is a must. Yes. Se tu langa ta ua tele le nā, a vea I tātou.
ia masitasi foi la le vaega o te loutou e lotea i le fono faufautua sa mo le vaitele lea o le atunu e leini faiga faapolikiki e fai ai o le tatou tiute ma le matafaioi lea o te pese ai pea ma pese ai pea ina ia iai se soʻotaga o tagata faigaluega faavaitaimi po o fea lava le itumālō ma le faatoʻaga o loo iai ai maise le itutino tele lea o Samoa lana fono faufautua ma le ofisa o le konsula ia pe o le tala sa lele lava laua fionga sa vea e tautala fo ia ma le ava tele ma le faaloalo e le faapea ua vaai maulalo i se auaunaga ai i laʻu mai tau e pe ona saunoa foʻi i le tulaga o faiga faapaaga ia i le vaʻifafo i latou ua tulaʻi mai e le o e foliga mai ia te au ia tanu no foi nei e le o loo fetenaʻi lava le vaega lea o galuega faavaʻifafo o tulaga o tiu te faamisionale pe ona iai ia le fioga i le haikumasina ma tulaga o latou ofisa o laʻu te talo ia vavese taimi e mafai ai ona galulu e faatasi le community pe la ona iai ia le tino o le fisega o faifeʻau ia po le fono faufautua ia just recently ia na filifili ai foi aʻu e le paia o Samoa i nei ia o te saufaʻi atu e faafaufautua foi lele i le tulaga o le spiritual side i le fono o Samoa i nei ia o talatu foi o le matua i tele o nui tau o loo iai i o le lona lua o la lava e tangi lima ele o ieni funding ona o le e tau fufu atu o le tau fono atu tātou ia o Samoa ia ai oso mai fo i le pālangi e no fo Samoa fai mai o la atou e iei le ia tatau o la atou e tatauna ia na ole o la atou apply funding fai mai o la atou e fai le fuama ia wape o nisi na unu i tau olo ia i nei ia na avele o la utu alano le sunga le pristine ma le vatu ia o le tu lava le nei e tau na tātou mai taua o le manai e o le endorse mai le tātou malo o se tino e patino le le iai a maila i o tusi alo ia a vatu le talo sanga i funding o laea mana ia mai lalo whainga pānga fio mai le pāremia le kāpeneta ma le paia le malo o la tōfo ni e fito i tonu iai ele o maua se no nofo whātasi ia o te le lofo whawhea o le a maua ia se no whātasi na o le tua ia e te talo i le tua ina ia maua se loto a ngā te stasi o tamali ia ai mai se foi la tau o lo i tono le nei ai ina ia o mai e fau se metas ai le o le tau fau foi toi fau se si i tu lo wale e toi fau ni si pa o tava a le tava vale pa reinventing the wheel ai fa fora ia lo sunga le fa fenga inga soal fa to au mande ia no toi fa tu langa le fono fau tua Samoa wa limas full ma le fata o sanga le matua o le fono faufautua le nei o le te fono ma le whailo tusi o le fono le sa o ngalua e nei ma le fionga a tofi lau Tate Stanley le lima tau sanga le fato a whaisu ngā tofi ma o le tau sanga fo i le nei e matau tia fato atu sia ai lea o se wha vai papa e lima ta ina i le fono le nei fono matua lea Samoa o le vai tele lea ua la lango ma ai ia le fionga i le tātou konsula, le tamale malo i awhi mata. Whapea fo i le vasenga o whaife au so o whatasi e Samoa i nei. Ia ma le tino tele, o tangata lau tele o le atunu. Samoa i ala sa i ei whawai, epi uni whawai fo i le e tu ngutu ma le mea e o mai aito i na mātutua o le mea e loto e whai. Pe ona whapea nā la i o le ana tatai mai le fono, se i o mai lava i le tae au, le nei o le tae au fau, o le amatanga fau. Mai o le tau o le iai o le Constitution ma le tula fono whawai. Le ala ua mai a nei o na le stala. So we are now a recognized legal entity in the eyes of the law and all other government funders, whether they are local city council or central government agencies. So ta ua foi la ia o tau na tilu se na vapena. Ai, o le whala lava ia i tātou. Fetoto ai. Feloto e anga. Io o nisi o e ta whau ma ewa. Ma tau ai maa mai le fono wa le ai whai so o ala utala ia.
Fai wala au mamau mai na wane e la kalaka ma ke la ka kalianga se me masau ai le I se kai me la kama. Awai te loa na maulu to vai na na fionga. Ole tu la tonu ana we sa no ai. Ole te talo la vai le tua ia mawale loto nga te stasi. Nga nui whatasiele ngata lai te tonu o I tūtino I e peo nei tā ua I New Zealand po Australia nei. A ia whapena ona maua se wheso ta inga ia ma tātou ofisa la ia mautu olo o iai nei peo la haikum sina o le kovana ina ia ngā nui whatasi e soare pule ia ma whapena ona whelangulango mai I lu I tau o le ngaruenga fai whatasi tātou ina ia maua se ai so tātou malo o lau foi lea tua lalo mane amatele a fai wa iai le finga ngalo le afionga I le palemia ia o se ele ngata o le au no whaawina ma whitwhilia ele atua ia ai o se tangata fo I penao na manuia ia loto I lana fo I teita inga na leadership ia ia lo fo le whapea e whaatonu pea o ia lau puata ma whainga ai o le tutua laloa ma le avatele o le talo le tua ia tawhariwhinga ngalo o le whionga le pandemia wa a whapea o le la whatanga ia na palo tātou I whafoi nei ia o ele o toi na masala ina le telefo I o sao o alo mwhana o sao moa I whafoi nei ia e tawula ona mawhai ona whiriwhiria ia I whafoi nei ia ni tūlanga o ofisa mai o ia ona o tātou maasani tātou masani le whanga I o inga ma le whiutanga inga ma ia ai whaftai fo I le tautua anisi o alo mwhana o lo tautua si o tātou atunu ia o le tātou sae whau whatas so lea vai inga lau fionga o savea ia molo si le fio le tala fia na mai aloa sui ngā tofi ia ma ua tūlai mai le komiti whafoe ma ua iai o tātou teitei whono fau o le tātou sui teitei whono fau le komiti atoa wa sui au lo tu mau pe o se ese mai le foi lo tusi ma le fonga le fono au iai I le komiti o tupe ale tātou fono lea fo ila ua faa pa ia I nai ma le ofisa o fai fe au ma le fono fautua ma malu a Samoa I au kilani nei ua moa I malona ofisa au tu I tono le ofisa o konsula I le maota Samoa I au kilani nei. Pe o se tala fifia le nā. Lea la ua apa mai le malo. Ma ua wha mao popolo na I tūtino lea. Tangata lau tele. Tātou te ngā lulu e whatasi. Ia pe o se tala na fifia. Tā ua lunga I ai ia le tātala ndoanga I le so. Ia le atua se amu ia o tau savea. Amu ia o tau ina I New Zealand lo iel mau tau Samoa. Ma tau inei e fetuli na I solo. E tau sa ili ni no fuanga mautu e tau mawhai anti ya e le community e Samoa nei o le mātou te talo lava ia vave mai steini e fio mai le fio ngoli palemia ia mai se fo le fatou fala inga ia e le manu le kampeneta ia poafo ini tūlanga o ni fiuta inga ma le malo o le o Australia ai le ngata nao le mātou stete lava langa o te whaita via mo le mātou stete is the best city in the world ia nei me le pone ia po nei Vitoria ia o le tua laloa ia maua se vape maua se whanua po se no whanga mautu ia e vapena o na taula iai ia tūlanga o le atina ina o le tātou community ina mawala I o le tūlanga le te sau noa iai e whapena ona mo se ofisa ia wafo ia le komiti o whaiwhi au isunga I whawhengainga ia o se komiti mautu fo lele ia mo tātou ia pe ona iai oto ina so amia oto ele I o mai ia le nāmanuia ia I mātou inei o lo tangi ai lima talo fai malo whataitele lava o le te talo fai whatasi le nā so alo ia maua le awa noa, whao ngā ailo tau soifuanga lue ma le tau tua, a o tau motu ese atu ma le taula I le nā fo I tūlangi ma le nā tunu o Australia. Ia wa o inei, ia pe I lata I Samoa. Ia e mai se fo I le toa tele atu o Samoa e lalampapa au I New Zealand ma au kilani lava la tau ia. Ia ma ua malosi ai so tanga, ia o se sila nei la, ia o le iai lava le a inga lava la tau I o le whatuatua I le atua Samoa o tas
a su mai le tai fono ma le ainga o le fast mai Samoa e tali ele ainga fast nei io le la tai fono ma le la komiti fa foi ai a o lo ina masi mai le fainga malo Mene. le pale mia ma le kapeneta ma le fainga malo a toa la vale ale tunu o le fono fau tua le vai tele lea la te tali malo i le malanga fa le malo ia o melo se senga na woman o tu mta manga ina ia mal malama ile tunu a foi fo i la tu vai mata tu o mai i le vai tele le fono tele Samoa ele foi is por kiki e ya o mana tu fa por kiki you're entitled to it ti ai fo yo ai o mai tonu nei tatu te nuti mea o tātou o le tūtino a tō Samoa. Ai alu fo i lai your political affiliation, you have the right to that. Ia nea fo i oi whaisi au a mio le nai Ia, Moni ma oni sauna. Ai alofa te le atu so alo, whaafitai, taimi o whaavanoa. Tāwalunga mai e, lau sunga le taiwhi au fo mai le tātalunga le so. Ia le lei. Tasi lava si vaenga lea. A o maua tāwa noa wai. Whai lava si na pisi e wha malu lua toi. Te lea te me walau mai. Ia manu te lei. Ia ai wha malu lua tuono tūlanga. Ia wa peifo lele na wa ule whamtala upu whantula fono. E tele na wanoa. Ia e anu whamasinonga. Ia pimo tūtasi mai fuinale tūlanga lea. Te vai folau Mike, ia. Yeah, sorry. Ona tulanga foi lele o peina wa ule famtala upu fa tula fono sorry. Fa tula fono le e so swani I fa famsdonga I nei I tono vitolia. Ya alo ye foi ana isi alo mfana ule tunu olo mo lunga le video ma tula pena. O se vai taimi ngadu e atu na New Zealand pe ale le mawani si na ona o tulanga ole o sioki ole o profession ai o se vaenga le tawalunga ile tale noanga o le talo o New Zealand o Australia ya ma le fainga paanga ma Samoa le na ulu fale mai ai anu ma na o Samoa tonu nei o stasi no fa fita oli o te mana o ia po so vai vainga e fai lo pea a fai o fa fonga mai le fiona le par bia malato o tu langa o te lo ka ko overstay ai o vai nei o te popolenga ona ele ngate to telo ilato ai wa sulfai e tama fai sa ili no fanga e feso so animo lato o lo la langona foi le ia po fe le to fama le fautanga I tonu lava o whainga paanga nei ia pele ma fai ona toi te tala se ava noa foi lele e whaulu atuaini a lato taurusanga I lato visa palu to ia lato sanga fale le ia lato visa ia ona fai tu le ole fifilinga foi lele toi malanga I Samoa ia pa si le fia foi section 252 o le immigration ele o langona atu o e so alo fa mulmole lava te toi ia o langona mai ia tu te isi ai lunga fa mulmole ia fa malu lua tua ona le fa o langona mai le o langona ia fa malu lua tu lava ona tu langa ia o loo paongale telefoni ia o loo vili mai tangata I lunga telefoni ia pe o tulanga na o lanongo mai la o fionga savea o ia fa malulu tu la fa fonga tapu ai Samoa ona o loo paongale device o fio tamu fai atu le tulanga ia ele o mafai ona maua mai le tulanga ia ile o loo vili mai le tangata I le telefoni ia asa tauna tu mai leva no le fai po kalame le lau te fia tal sanga tu tanga tele vili mai ia o to tele la vol pa ia man malo le tu no fia mo so swani ia se uma tapo kalame anyway o le talo lava ia mo se ava no foi lele to e fa au to I tal sanga ila to over o la to waso nei me se ila to foi lele bo over patai do to sanga o polonga nei ia ona to e fia otule Samoa pe la fosse tu langa me fai ona fai se
fesoasoani ia i se visa mana ia tele outou ina o te maitauina atoa immigration policies a outou na ia i suiga fou nei ma ua categorize fo ia latou ia i tulaga o pene tau ona ausia e me se lava ina i alo ma whanauna e malanga mai ia po i latou fo ua iaina o latou sooputaga i tono New Zealand o matou ia ua whai asina lave ma whaingta ia no o le tulaga fo i lele i me i tutupu atu ngai terrorist attack ma tulaga whapena ia ai ona o lewa o pale anunga le ta mata upu le nei ai tula o lewa uli ia ave ai no fatava ai momoli atuai le faafetaitele la o fiongo savea ma lo lava le tau atai ma lo le tau tua e tole pulo wa e lo fo i le tulanga o falanga maia o le longo pueli ina o se tatu o tunu i lunga o nei awala ia ai ma lo lava le onusa ma no fo tau tua i a Samoa ma se tatu o tunu ia ve fo le nei ava no e momoli atuai ia alofaanga i le paia o le kalesia i lau sunga le sui prestene ia lau sunga ma tautia ma le falitua i alangi ia le vesenga o fafiangainga ia ai mai se le no fato o le kalesia o tona ia pe lava o no to fafonga mai ia le nei lava vo saununga i e avel tato maula o tonga wenga le lei fa missionale o lo fa pena o na fafanga ina ai le ngata tino ia o le mafau ai sili le nganga le upa le tua ina yalo mafana o lo auto va mai tonu Australia nei ia mo to nga pati ai travel 3-4 hours away ia e fa pena o na Asia i lato ia ma lo lava le ngā nunue ia momole atu i li whawhitai ia i le pulenga o le tātou wala leo ia ono le avanoa e fifia lava ma lava le avanoa ia fifia lava e vavanua ma lawa fionga ia wala nonglong pueli ina o le paia malu Samoa sunga i whawhiangainga ia ma lo le ngā nunue ma lo le tutoa le ngā nuenga i le whaingo fie ia maua le whaunga i au tau sunga i whawhiangainga ma whalitua ia iso se whatawhai taulanga ia moli foi lo faanga le fionga le pale mia le sunga lauli le mali toa ia mai se le kapeneta mal fainga malo ia mal paieta pua i Samoa so stulinga lang ia ai ola le fatava o le nei ona ia malo sa doa i lo sunga le fafenga Reverend Dr. Soalo Fred Soalo le uso moni lava ma le uso pele vatu tau langi mau malu fa le tua ma le malu fa le tula fono ia ma malu fo i fa le tunu ai o te tonu o le tafa so i le so ia o fa fonga fo i over fa fonga le tunu ai mai se o matau mai le fionga le li parmia i le nei fa tala noanga i le tau o tele o mata upu o lo tafa so ia awa le wa sa no nei le mata upu le wa sa ile amnesty o le lua fe ma le fa o nisi la mata upu sa iai i le submission a Samoa i le taimile nā i le New Zealand immigration i le to tele o tātou sa ova aso ma nofo fa soli tu la fono mua i le nawa i taimi o mei o lute mana tua i na wanga sa o iai whinaunga ia mua o le tangata ua whai poipo ise these are the categories ua whai poipo se te maita i e nofo mau pe o sit seni New Zealand lua o le tangata o lo whai ngā luenga ma tutongi lana e ui o lae le i maua a lae whai ngā luenga a ma tutongi lana la fonga tolu e iai se whanau la iti o loo a o onga wha e le ai se soli tu la fono as a law abiding person ia pe o vaenga na e lima sa peisi ai le tu la fono lena wha ile amnesty ona stamp law lea ele o kometi le au maingo lo sitseni ai au mai le 2-year vai period fo le e stamp ai lo passport mo le lua tosanga fa o le avanoa la le na o le o ta pena ai le ia lo no fo mau fa tasi ai le permanent residence tu sala e o komeki ale o mina o lo permanent residence after those 2 years ia e faita wafe maafe Samoa na manuia i le nā whinaunga soalo. Now, se vaenga for just an idea to have a look at it and perhaps build ai ia lau foi whinaunga
i le nā i tu malo ma le nā i tu langi o lo tau no pia iai ai tā ua ia le tātou whaasoa pēr ma mawai ia whaatupu manatu ma mawai la ngona lelei ia anga lelei le atua ia o le whaifi au ma le usu ia te au whapea le kalesia ia ma le ai ngari tā te whailo i pēr ia manuia le sapati le asoa tae au whaasoifua ia alofa te mo soifua ia whaasoifua ia ai whailo i fo ia so alo tuputala ia mai lato uma ia moli atu iai le lofa ia ma momonga lelei ai whaasoifua ia mo le soifua ia so alo ia le nā